الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتم جميعا وتاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. فالله سبحانه وتعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى التي أكسدان tawata kala nemaji aduna hino wodi ko mankani e woko nemaji lakara e sonjaji ko honnum heboyta jango tawata foppu hino wodi fo hino manki jarrabu ye molanado na ko nyame manki na ko borne manki na ka hode manki na ko nyawndore manki kono tawata buttu bernde ala ko jarrabu ye molanado ni mo alla jarri bodi wurugol e de leyde e hinyo mi torike subhanahu wa ta'ala yo Allah wadu nemaji din wallitoren di fi ko hebo ya nemaji din jango ya rabbal alamin. Bawo dum do fop hida weltano subhanahu wa ta'ala wadu nodo ko wadi yilti kadi watti kadi ko wadi arino do sa'i go tawata ko yimbe sappo e njo natata fi julugol juma hande ko alhamdu wa shukru lillah kanko addunodo ngo itti kadi yo Allah taw hara fejjimbe ben fop o yaafike be o kibe aljanna makko ene luttube kadi yo Allah o ko battane modjo. Haray musibbe julbe teddube ado minatande yewtere nden haray inshallah musiddo meden goto bandirawo meden kadi tinnido mojja mo yeydari inde mu yo wowle ka nder video ji ga haray himo nawni himo wali London haray alhaali o hewti nokkugo mo tori kala juldo yo wadam mo du'a fi yo Allah jonitumo cellal makko ngal wondude dendangal nawnu ben fo en toriki Allah sabu teddugol de jumare do yo Allah dikki bandirawo on dikkina kala juldo nawnudo kadi danda be nawnabe enen kadi yo Allah ko e battane mo ya rabbal alamin. Bawo dum do fo musibe julbe teddube haray hande ko jumare ado sakkitoro nden hawnaki e sabburdu sumaye hawnaki no gasa yontere hande wona go sumaye madum bimbine nyande wona sumaye selon calendrier ji di hande ngala yewtude do ko honno jabborten sumaye ko alhaali meden on e ser sumaye ko dum mi falte annintinde hoore an annintina nyaawoje fi sumaye den inshallah en wada de yontere hande stajo yontere hande jabi hakaza haluna ma ramadan alhaali men on ko ni woniri enen haali pulal madum enen bale ben e arabu ben ko ni ka leydi arabube si sumaye badike hewtugol haray mo beehino heblade hande kadi eske hebay huntintebe kambe ko ni hida ronka hebugol ko nyama e leydi arabube ben hara hina sumaye kono wallahi sumaye hewti haray ko mo fala da woni ko huntoytoda kam mudo ndaren alhaali men on enen kadi hara ko ni woniri ka meden
no woduno woɓɓe hara ɓe soodino ñameteji ko julɓe ɓen fof hato jinta kon ka nder suumaye ɗo ɓe mari ɓe acci ha lutta balɗe tati ma yontere ɓe fuɗɗo noon yaltindirde gotum e ɗiɗi ene ko fi hoynalngol julɓe Allah ɓen ka lewru suumaye ka ko fi sattinalngol ɓe joni noon ko a julɗo hiɗa faala changement yo waɗu hiɗa faala moƴƴere adna e laakara wonda e anni e waloda on hebloɗa inna suumaye ɓadike si tawi ko julaɓɓen ko ɗum si tawi kaka transport ko ɗum si tawi ko laamu ko ɗum si tawi ko waɗayɓe devise ko ɗum mbuɗɗin ɗi fuɗɗike ƴawde ma ɗi fuɗɗike tippade ɓay suumaye ari subhanallah miɗo toro Allah kala mo yahaari makka e nder lewru suumaye wallah o naɓumo yi'a alhaali julɗo e nder lewru suumaye wallahi si tumaye tawima e nder makka ma leyɗi arabu ɓen fop si suumaye feƴƴoyi a jiɓoto si tawi ko wonnoɓen ka suumaye ko ɓen wonti ɓaawo suumaye sabuna ko ñaama wallahi ɗum mapintama enen noon ka meɗen si suumaye ari haray ko honnu goɗɗo maapi na ko woni e horude kon ko maapi est ce que o waway heɓugol ko huntora ndaare leyɗe ka wonɗen ɗo na leyɗe innaɓe ko julɓe ko kontuɗen ko leyɗe heferaɓe kono a yahata ɗo juulirde ka wawata huntade ka meɗen ndaare si alansara tawima e nder madina honno a hewtoya ɗon hara ko wonɗo sonfoniya ma wonɗo simanteri koye lawol huntotoɗa mo ɓe no faala dogugol fi hewtitoygol ka muɗum fi yo waw huntade tawata innaɓe no mari jawdi ɓen fop e nder lagine ko madina moɓodira kono goto wata ƴedde ɗon ɓe cotisa mo be 50,000 francs hara ɓurar ɗon ɓe inna chaque table e magasin e boutique hummo ɓe yo ittu 50,000 francs pet ta ɓeydo ɗon dey ɓe resansa ɗum ɗon fof e nder marché madina on fop ɓe ƴetta golloɓe ñameteji soode musidɓe julɓe tedduɓe luttay mo huntaki e nder madina wallahi luttata fop hundoto hara goto hawja hewtitoygol ko ɗum ɗo wattake joni noon sen daari enen ɗo ko arabuɓe woni ɗo mo be adda ñameteji liibay enen ɗo juulirde meɗen ɗo na juulirde arabe kono ɗowo dow towo ñameteji addete ha goɗɗi si yehi ha tawata koye okkitire fiwata bonu ɓeɗo fof ko honnum ɓe faala ko min faalaɗa ko an kadi ko faalaɗa ko aljanna man fattara sa'iman sa huntini horuɗo goto pet hiɗa mari baraji wa ko hoori kon joni noon an ko ya eɓɓan fi sattinangol julɓe Allah wonɓe horude ɓen ka nder lewru suumaye famaza taqulu li rabbika yawmal qiyama ko ɗum innoyta joomi ma a sattinani julɓe Allah ɓen ka lewru ka bakkatuji yaafete ɗon ko ɗum wiyoyta joomi ma yawmal qiyama ngal julayagal ma ɗon ko honno Allah waɗirta barki e maggal nden ɗaɓɓere ma ɗon ko honno Allah waɗirta barki e muɗum a sattinani julɓe ɓen a haɓɓitike ko a heɓari e nder hitande nden kon fop ko ya fusu ko'e julɓe Allah ɓe jiyaɓe Allah ɓen ka lewru Allah ɓay hiɗa andi ko be sukkar soode ko be maaro heɓo ko be nebban heɓo mo be men yo ndaaru piriji ɗin ado suumaye ndaara fewnɗo kay ko honto piriji ɗi woni ko fewdi ko homɓe woni e yeeyude ɗin ko enen julɓe ɓen ko homɓe wona yeeyede ko enen julɓe ɓen ko julɗo woni e yeeyude ko julɗo ngay woni e soodoyde kadi ko honno Allah hoyɗinirta ndi leydi ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo Allah wallay leydi nunnundi wo hay so tawi ko yimɓe ko leydi heferaɓe wo Allah wallata leydi toñori hay si tawi leydi ndi yimɓe maɓɓe ɓen ko julɓe kon ɗo woni alhaali on ka meɗen foppu ko julɓe kono toñeɗen ɗe ɗuuɗi Allah wallata wa ma rabbuka bi zallami lil abid no woodi woɓɓe gon ton ka meɗen 80% e famille ji ɗin a heɓa a yiyata heɓowo noneji ɗiɗi e ñamete ko huntorta ñande tori waɗa o nden ñande ko tori si tawi ko mboyri nden ñande ko mboyri si tawi ko futti nden ñande ko ɗum ɗon pet yahino ha wonino ka hakkillaji meɗen si suumaye ari goɗɗo ko be o horo ine suumaye on yeyi kono waɗa horaki de min andari so tawi hande kadi a hoori moƴƴa bi ma'ana mo ñamari ko be horo mo ñamari ko be heɓa nawnare gastrique yehe ka leyɗe arabuɓe ndaron wabi rabbil kaaba ɓe jeejirte ñameteji ɗin si suumaye hewti ko an haani dogugol fiyo okkor goɗɗo yo hunto ko ɗum haanuno fiya heɓu baraji ɗin ko an haani profitugol e makko miskinɓe Allah ɓen ɓe seedanaɓe lewru suumaye ko wona lewru suumaye kono ɗum ɗo seedi o ka leyɗe arabuɓen wallahi summa wallahi aljanna mo ɓe faala on ko o woni ko faala ɗen
si nde toɓɓere ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe mi yewta enen ɓe tooliɓe ɗo e wonɓe lan darode en direct mo be men yo landi hoore mum fewnɗo ko jelu hebluɗa ko jelo falaɗa huntinde ka nder lewru suma e lutti yontere si horaka yontere hande wo yontere janngo kan horete ɗum gol la chaque fewnɗo nin a prépari jelo yo hunto e konti ma ko jelo naɓanɗa ka hoɗo moɗon ko ressortissant jelo woni Europe ma Amérique ma Asie ma Conakry kala ko woni e yaasi o ko jelu kotisuɗa fiyo hoɗo mon gon fo hunto hara kamɓe kadi hay sey ko ndu lewru ɗo ɓe anda jaka yo meɗen mari yimɓe yaltuɓe meɗen mari marɓe lewru sumaye hara ko ɓe jaɓɓorndu hara hakke ko ɓe fowtoto ñameteji e tebbeli e coñci ko ɓe heɓata konka sumaye hara ɓe yeloto lewru ndu hitande fop koye woni sumaye kono so tawi a pooɗi ɗo kattuwal ma a darnoyi ɗo villa wima a karoli nder e ɓaawo a witiri fop a gudroni haaka moɗon a howani on fop miskinɓe Allah ɓen ɓe heɓari ko ɓe ñaama haray ko honɗum woni ko nafi wo hayru sadaqa ɓurna ɗon ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e sadakaji ko itta kon fop an tuto ima jaayi an wo ko nde ñamminta neɗɗo weelaɗo wallahi summa wallahi heege no ka meɗen tentini e lewru sumaye sa itti ɗo 50 € musidɗo julɗo tedduɗo buyi nafitoray ɗin no woodi e famille goo si ɓe heɓi kilo 10 sukkar ɓe débrouillay ɗin ha lewru sumaye lanna a ƴettay ɗo sonnajo ma e fayɓe ma ɗo naton supermarché o yaldata ɗo e 200 € ma 300 €. ɗo inede lewru num maayi kadi o innaɗi lanni kadi sa ƴetti on 200 € 300 € a naɓi ka moɗo min naari hoɗo ngon fuu ɓe huntoto kono pellete feccere nden ɓe heɓay saku sukkar 400 000 ɗum ko presque 45 €. ƴetta ɗin sooda 50 € sendana haysi ko kawtal ɓadiɓe yumma maɓen ɗon inna ɓeyditore koye ɗo wallahi ko baraji wodanma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe maaki kon ɓe innari ko ya ñammi joni horuɗon ha o haara ko sa woni sabu o taƴi o heɓi mboyri ma o heɓi kaaba ma o heɓi maaro hara ko an jonnimo ɗum ɗon ma haysi tawi ko tamarore wotere o taƴiri hara ko engel ma hara a heɓi baraji horuɗon ɗum noon fuɗɗori haysi ko ɓeygure ma nden kono ɓeygure ma nden noon ko la budda goɗɗo weelaka ɗo no woodi ko hato jinɗen ɗo hara hina ɗum ɗon no woodi hato jimɓe e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe woodino e karamokojo goto fewndiɗo fewno ka fewndi ɗo yehi ha sumaye on ɓadi ɓay sumaye on ɓadi tawi mo woowi hontingol hoɗo maɓɓe ngon fop e konti makko tawi noon alhaaliji ɗin ɗi yiltodiri hande kadi o mara on capacité tawi le o yii moƴƴere ko woni e heɓude e nder muɗum kon ko oto makko personnel ɗo woni ko o yeeyi o huntini hoɗo ngon wabi rabbil kaaba ko sumaye o lannata tawi Allah lontinanimo ɓuri ko dépensi kon tawi Allah lontinanimo ɓuri ɗum ɗon ma naga sat malum min sadaqatin qat ha hande goɗɗo ittari sadaka ha o perdiri sabu muɗum si tawi no joni en gomɗinino hattirde e gomɗingol ko subhanahu wa ta'ala dalikum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wallahi hoɗo mon gon fop ɓe hunto toon hara mo be no welti si ɗum feƴƴi yehi ha hewti suuma e 500 €. 500 € ɗum ko 5 millions ka meɗen noon ɗum heeɓi nagge yeɗɗuge inna sende ɗum ɗo mo be heɓa kilo tewu hun gotum ko waɗa maafe ñande julde wallahi ɗum dérangeatama hay e hunde ɓe ñaama miskinɓe ɓen ɓe welto hara hiɓe weltanima Allah no weltanima andi de hadis o kanela sallam maki woɓe jiyaɗon so aroyi yewmal qiyama landol Allah landotomo eni an a waɗari moƴƴere hay e hunde ko tawata wowawi wonde saabu heɓa aljanna a andano kaarijo no nawni min Allah mi nawni a ndaro yaari lan jiyaɗon o haawo oyna Allah a nawnayi oyna hi jiyaɗo an kaarijo nawnuno si a ndaroynomo a tawayno lan ton ene a andano jiyaɗo an kaarijo himo weela sa okkornomo o ñaami haray a okkorilan jiyaɗo an kaarijo himo holi sa holtinnomo haray ko min Allah woni ko holtinɗa ndareɗo joni mo be men si yehi ɗo yo udditu armoire muɗum on ndara ko complieji jelu woni ton wallahi wo summa wallahi no woodi woɓɓe hakkudeji meɗen ɗo complet si ɓe wattike mo hande no wawi wonde ɗo hitande nden fop hara ɓe memitari mo saabu ɗuɗugol ngol hara ɓe eggitino hay fi makko taw siko paɗe kadi wa kazalik no woodi woɓɓe ɓe Allah yanyani hakkudeji meɗen hara kala sa daari ɓe jogandema kufune on complet on paɗal ngal fop hay manto on hara fof ko collection goto hino woodi no woɓɓe ka moɗon ton ka fulawaji nder ton hara dolokke on ɓe andirama mo haysi ɓe hucci a hayn to tuginna ko kaari joni fi honnugo kunnon tu woni ko woodi anditi ɓen ɗon Allah anditama
wallahi Allah no wawno wadde hara ko ɓe woni ka place ma ɗo hara ko an woni ka place maɓɓe. Jawdi ko wonɗe marde kon Allah no wawma ƴettude ala minute joɗoɗa to yalta ka yaltugo to feggoɗa yaraɗo ɓe nakari maayi ko minen juulide juma ma ko kanko julne juma kono o yaltungo feggi hay hunde musari ma waloɗa ɗanoɗa ronka finugol few jawdi ma nin hande kadi ko honɗum ndi waɗete ɓawma a anda. Kono wallahi hasibore mayri tawoyte kono wata ƴettu ɗum ɗon fo mara lewru suumaye hewti suumaye karama koɓe ko inni suumaye wo ko shahru tijarati ma Allah wo ko lewru njulordu c'est-à-dire ko soldu hakkunde meɗen e subhanahu wa ta'ala ka horata ɗo kala ko waɗɗa e moƴƴire ka nder suumaye ɗo ko 70 sowete 70 sowete. Si tawi na suumaye ko 10 man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha ko 10 amma noon ka nder lewru suuma ko 70 ha temeɗɗe 7 ha guluje temeɗɗe 7 ha hara tawata anda o limore muɗum si wona Allah mo be men yo calculi enen ɓe toliɓe ɗo ko jelo surruɗen ila suumaye fiƴƴi ko jelo kadi surreten ɗo kadi ɗo yo suumaye arde lutti yontere kono wallahi summa wallahi na ko tawi hande ko fof tawoyde kadi ko warata a anda sa tawtake ɓen fewndo ka wowɗa ɗo noon ko ya ardinan ɗo hoorema ko adi arnede gaddimuli anfusikum qabla an tuqaddamu ardinan hoorema wata goto habbo tuma o maayi woɓe waɗanamo sadakaji la yusmin wala yuhni min jo hay hunde ala ko ɗum nafata ardinan hoorema ɗo ƴettu décision moɓidira kala ɓe annduɗa ɓen ko waɗira ɓe liwajihillah inna inchallah koye ngo hoɗo woni komi jibina mawɓe an ko ɗo woni ko jibina min naari mi waɗanayi fuuta fof kono kunɗo on ɓay ko ɓeyni ko ibdabi manta ol fuɗɗorɓe fawtiɗa ɓen ɓeygure nden ɗo heɓi inna hoɗo ngo mi mobilisey yaltuɓɓen fof min naɓanaɓe sunna kadi e tewu julde ko yonata wona sabu hay an sa ittata ne laaɗo salah sallam no maki addallu alal hayri ka fa'ilihi mo tindini yo moƴƴere nden waɗe haray mo mari baraji wa on waɗuɗo nden moƴƴere hay so tawi an amara ko itta mi mobilise jama on no woodi woɓɓe gon ton hara ɓe ittay so tawi tum ɓe yii ko laaɓi e nder muɗum haray ɓe wakkili ittugol jawle ɗen kono ko be goɗɗo heɓo ardotoɗo si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ɓurɓe ɓe wontirɓe telen occident haray no jogii cuuɗi no luwini jama on innu min kadi ɓay mi wawata huntinde locataire ɓe am ɓen fof kono mi okki on luwaye lewru ndum fop wallahi ɗum ko geste labaɗo noon ɓe andita ɓe yeloto kadi yo suuma e aru kadi konakiri sa okki goɗɗo coggu luwaye walla o yeggitantama ɗum inna sakko lewru suumayeta goto e moɗo yogo hay so tawi ko ngel ɗon tum haray yoni wallahi si tawi kay ko neɗɗo wonɗo e doginde wonɗo e wadde taxi man inno joni si tawi jowo ƴawi to inna min kadi mi okki ɗiɗo ndara kala ɓurɗo soñjade e ɓenno mi okkima transport on hara ko waɗirɗa no ko ibtiga a wajihillah hara ko fi Allah woni ko waɗirɗa ɗum no wallahi summa wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yoɓay ma ko ɓuri moƴƴude e joddi wonde waɗa enveloppe jeysi ko 10 000 ɗi ɓoyi sarta ƴewa ara tawa ka miskine wowoni ka tortoɓe fi sabilillah ɗum no heewi tew kameɗe fayda mo jomnuɗa o haray no hatto jine muɗum haraɗa anniye Allah miɗo faala yo Allah waɗu fayɓe am ɓen hunjiɓe qur'an hara ko ɗum woni ittirɗa o sadaka ɗo Allah miɗo jogii soñdia e nawnaje ka ɓeygure hara ko ɗum ittirɗa sabu ɗum ɗo Allah mawɓe am ɓen ɓe fatinoke miɗo faala ya yaafo ɓe okkaɓe aljanna fiɓa on anniye ɗo yaltida e o sadaka ɗo Allah miɗo faala ya okkam battane moƴƴo hara ko on anniye woni ko yaltiduɗa ɗo fiɓa anniye ma on ha moƴƴa neɗa sallam no maki dawu mardakum bis sadagati ñawdire nawnuɓe moɗon ɓen sabu hebbingol ittangol ɓe sadaka mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala nawnuɓe yo Allah sellimɓe marɓe ɓen fop yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe mawɓe men faati ɓen fop yo Allah okkuɓe jannatul firdawsil ala yeru luttuɓe hoore gurna yo Allah ɓoyindu en maɓɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ni'matil islam alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda bighayri amadin tarawnaha en yetti subhanahu wa ta'ala o neminirɗo en nema ko wiyete l'islam en yetti Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi en bani adama waɗari en kulle en yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo en julɓe en yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo en e mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en nde jumare ɗo kadi en juulunde en yetti Allah subhanahu wa ta'ala on bagorɗo en yiitidugol kadi ɓawo nde nawnare ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum mi darnirta yewtere ande mo be meɗen
ko yo arde nan hakkil e fi lewru suumaye. Julɗo so innama yo ƴettu congé ko yo visan ka lewru suumaye tentini balɗe sappo sakkitore. Ko tawata kon ñallal gootal hino e nder ndu lewru ko tawata sa heɓi ngal ɗon dewal mois e maggal hino ɓuri neɗɗo rewɗo Allah e nder duuɓi 83 83 ans. Hande mawɓe wonɓe hakkundeji meɗen ɓen fof yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗen. Si tefama joni marɗo 83 haray ɗuuɗa e maɓɓe. Si Allah arsikima noon rewgol Allah noon e ngal on jemma ɗon haray hiɗa ɓuri rewɗo Allah e ɗeya moftaji feƴƴude fof e nder duuɓi 83. Ko hombo no wawi heɓude garanti wondema pellet heɓi on jemma ɗaɓɓaɗo ko fuɗɗiɗo rewgol Allah ilandema ñande go'o suumaye ha ñande inna janngo ko julde koɗo pet. Hara natari innugol ko ñande 26 ɗo ko balɗe sappo sakkitore an sagata terto ɗum waɗɗum a côté. Innu suumaye ari mi andasi suumaye tawno yelan ko warata ñande be ñande daroɗa wurnita jemmaji suumaye. Mi darnira yewtere noon nela salamati man qama ramadan kala on dariɗo naafi e lewru suumaye imanan wondude e gomɗinal fi heɓgol baraji ɗin wahti saban e barjinorgol ka Allah ko ɗum woni hadafon naaɓe innu kaari mankari ɗo haynde wotere wo gufira lahu o yaafante ma dendangal taqaddama konko ardini min zambihi e bakkatu makko. Dendangal ko ardinɗa ko karama ko ɓe mi yehi pecce ɗiɗi woɓɓeyni ko dendangal bakkatuji ɗin fop illal kaba'ire si wosina jani ɗin halkayɗi ɗin karama ko ɓe goɓe maki ɓaynel atumaki ma on to fiidul ɗumum ko fop Allah on yaafoto si wona haqqe goɗɗo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yaafotoɗo bakkatu yo yaafo en bakkatuji men ni jani ɗi wo tosoki ɗi wo suuɗiɗi ɗi wo feeñuɗi ɗi wo ɗi anduɗen fiimu nde en anda fiimu. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo ande nde feeñi nde suuɗi yo Allah on ittanmo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala nawnɗo ma nawniraɗo ko Allah mari kellal yo Allah on sellimo. Mi toriki Allah kala mo mawɓe mum faatiɓen fof yo Allah on yaafoɓe. Kala luttiduɓe mawɓe mo yo Allah on ɓoyniduɓe. Kala tawayɓe zurriya muɗum on hino feewi yo Allah tabintimɓe. Kala tawata ɓiɗɗo muɗum hino ɓoyli ma hino huli waɗa yo ɓoylo yo Allah on fewnumo artiramo e hoore lawol peewal. Kala ɓoyliɗo yo Allah on fewmo. Kala ɓoyliɗo yo Allah on fewnumo. Kala sikkuɗo hino feewi yo Allah on tabintimmo. Marɓe meɗen ɓen yo Allah on ɓeydanɓe waɗa barki hiwaɓe dandaɓe renaɓe aynaɓe. Ɓe maraɓen kadi fof yo Allah on okkorɓe. Ɓe musiɓɓe meɗen wonɓe hoore laawi faalaɓe lumbugol yo Allah on lumbinɓe. Renaɓe aynaɓe hiwaɓe ya rabbal alamin. Leydi meɗen ndi yo Allah on alkor e lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah. Yo Allah waɗu en enen kay laamatiri fewdi nunɗudi hulori Allah. Mi toriki Allah o suumaye wonɗo e arde yo Allah on tawnu en. So tawni en kay yo Allah newnan en wawgol horugol e naafugol e wawgol huntingol horuɓe. So en waɗi ɗum no kay yo Allah jaɓan en dewal meɗen ngal. Yo Allah tawni en suumayeje ɗuɗuɗe wondude e dewal jaɓangal. Yo Allah okku en balɗe juutuɗe waɗaɗe barke. yaawi neeɓi ko ñaawa e mawɓe meɗen fof nde ɗo ñaawi tafar ene gay koye yaafaɓe. allahumma la tufarrig hadha al jam illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur. allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min baynina shaqiyya wala matrudan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru